Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Keseng New Trap Youth Council, hadian bakaladap ye kendo yo menteri rang ba kejela Konrad ke sangma. Hak nyo terik mentau bna yayong ban pen kenma holor ki khatsau tuli ki mat jing dawa jong ni keseng. Henne kesngipat ke arpsau terik mentau bna yayong. Kalale ye kendo siyo menteri sarkar ubalong UMLA jong keseng Hill State People's Democratic Party na po soyong constituency uba Samlen Mangyang. Kani gaji kendo kini lam jaga HYC siyo ni menteri sarkar bakmi ye ketnan Public Health Engineering kalong ban IT ye kejo ko darkhas kaba kiladap ai sho Konrad ke sangma kijo ki khatsau tuli ki mat jing dawa jong ke HYC bat kani gajing la IT sahuba Samlen Mangyang kalong ban karpat ye u ba unya sat lam ye kini gajing dawa hakakan huan menteri kaban long gajing mento ye kari bat kajai ben re hi barak kawai hakani gajing kendo laidon langru UMLA keseng HSPDP hi na mau kerwat constituency uba Renik dan Lingdo ni nak lihat sen ialah pan ye kajing kersan ke jongki ye kini kimat dawa ke jongi kebali buat ka borok kini kimat ke beladon lalu ke ban yada ya ka kajing gerung kertlep berkajing yo syong jongki mendari kebali buat kajing te ala kam ya benami kebali buat kajing yada ya ka belang sengi ka kai ke pateng buat ya ka bor sensyar langit tak pokol rak ke jongi ele kren ro kansler ro ye isu jong ke jing penek pensa ye ka kendo siap langit tak hok long trai jongi halo kendo siap ele kren meneh ka bedi ro bat ka jing ele kat balai ban pendu no yang bang sa bong ka celah jongi bat ka wi wang na stress a kalong ba kalong ba nak por se ka por yo I complain ni ba kat ba kilen che ke office repair ki shem jing e ban yo ya ki jing mentoi jongki nak yo nak ke office sarkar akapoh bobian pan apply siltrat certificate ke simpor de tayo pan apply ki birth certificate ke simpor de ki ar de ki sau san banai man apply ye ki driving license ban renew ki kot kali berkum ta ter ki ba ki sem jing nak po sa po kumbang la terwar chief minister tusin la terwar ru sha ka kini ki nong lamba kini ban lek loi lang no ban wan ra ya juga right to service an lan ni ka an ka ba wan ra ya ka jing syakri ba kham ha ka ba kham janai se pai ba ka bomut ba ki pai ba ka bomut ba sarkar kan notify no iki kam ki ba ki officer ki di ban ai ka po sni ko bian lek si ki di ban notify ba ka jing issue ye ki sultra ke di po stayo dan dia bawa tu pajak hadin bawa apply umyo po istayo udan yang kehok ban apil persya yo tu sarkar ban tu officer sarkar buhab ban siu baik khajana syau tu pajak la dia bawa penken ya itu ikendon ko lambu hila dangi lale umne kan rat khong ye kan jing ai basya tani ti jing bam sap tiam tian bat haju poro min kini pajak ikendon ke jing sania ke jing yo musim ya sarkar ting ke sarkar kadon niki jitu bahan re lempo ya ke implementation da dei hakaban pentrikam ya ki leng ba ka bosor leng ba ki officer repair ba staff kaskino tingla insist ha ya kanega right to service act mangyom but kabasutanat ban nikendu ya kini ki MLA ban minister kolong ba ki lakular rangi ba kin simkia ya kini kimat ki kularo ya kaban study ba ban ya kini kimat jing dawa ke jongi bat haji upor ukular ba kin senang ya keren susu ya chief minister ban persang nongrim ban study ba ya kimat dawa jongi bat ada kadun kaban ini kendu susu aku isni ru kin se kendu ya kini ki mat jing dawa ke jongi ke bang dawa